Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Tang hapo khanjet kenta hadin bo Menteri Rangba jong kejelau Konrad Sangma ula penbena ka arpu pratrik bena jeleu arajar arpuwei ban ai district thamai no ya ka Mairang civil subdivision katto ka nengot kinong ilam jong United Democratic Party kilalaj ban yakendo yo Menteri Rangba naga benta ban penken mau biang halor ka Dawa jong kipajba ban kenteu kerdan district no ya ka Sohra civil subdivision khnang ban kenteu ya ka roy ka par jong ka thain Habaya keren bat kilar pathai khubor President Jongko UDP East Khasi Hills District ubatito Starwell Khan uliyatho bahado menta ki pajba Jongko Thain Sohra kidang yai peteng ya ka Dawa bade ban I District no ya ka Sohra Civil Subdivision bad uliyatho ru banagalyang jong Menteri Rangba uloong baga sarkar kandang besar banyak bin pabin hakabaya dai bat kani ka benta amka kalopung ni na kaliang kajungi bangi iba siam la announce itu long isu kuat wan ya kendu yu kumba ki ngidei ki nong yalam ki balai keren aduk mansua kamtam na parti balai keren ni ban yo upgrade ya ka Sohra civil subdivision ka district dekan ni kejing keren kanang ya na kalian ka government kumba kala pen iba kadon kita ka geographical problem jadi si nang ya penbet kampat don kanu ka assurance sendiri kamut bala la give up ya ka idea dan mereka jingnya keren ko mong ipi kanang ya nginang exercise jikeli balai la declare Mairang Sohra pa declare ini si ong ki ya sya de se government kada kadon la ka jong ka timing ban le ta